urumva Hitimana twageze muri team news wabivuze neza ko uwitwa Bigirimana Abed azatangira imyitozo kuwa gatanu bivuga ko atajyanye na bagenzi be kuwa mbere nako kuwa mbere bivuga ko atajyanye na bagenzi be ngo ikibazo cy'imvune yari yagize ngo bamuhaye ikiruhuko cy'icyumweru cyarangiye rero ngo kuwa mbere aratangira imyitozo yo gutegura match ya polisi igikombe cy'amahoro Abed mu kuba atajyanye na bagenzi be hari abandi bakinnyi b'abanyamahanga basigaye kuko ari abanyamahanga abo ni Youssou Diagne Bienvenu Vigninu Tony Kitoga Drissa Koyate ndetse na Ben Aziz Dao. Ben Aziz Dao ari kubanza umutoza goragoza bikagorana. Turimo turajyana. Abanyamahanga bagiye ni Chimanga Chilembi Ramazan ni Yannick Bangala Litombo Faustin Likao Kitoko Pizarro abanyamahanga Ephraim ni marabumba Nimanda bumva rwose Falngany Asmani Ndikumana batanu Azizi Basane Gloire Tambwe nande wundi di ko numva harongeye kwibagirwa Asmani namuvuza na Fari namuvuza basubiremo neza twone ni Chimanga Chilembi Narishari ni Chimanga ni Bangara ni Kitoko ni Rishari ni Gloire ni Aziz ni Far na Asmani abo ni abanyamahanga bagiye Aziz Basane bivuze ngo wasigaye ni Dawo ni Vigninu ni Koyate Kitoga Ndeka mbagusubiremo abasigaye ni Youssou Diagne ni Ben Aziz Dao ni Vigninu ni Tony Kitoga ni Drissa Koyate na Abedi Bigirimana ikipe rero yagezeyo nkurikije amakuru natohoje ariko Vigninu nari kumutwara neze umuntu utsinze match ebyiri kurikirana kina gatsinda akoyituza nari kumutwara iziye Stiboys Musanze umuntu yatsindiye Musanze tureba nabi yarono nitureba nabi Hitimana match yatense ntihitabanzamo Yves Habimana kuko yatsinze ibitego bine match eruka rekata uyu muntu akinye match ebyiri harimo niya wari gusiga nde muri abo banyamahanga se abanyamahanga s'ubwo hangara namusiga yamaye kandi ngiye kubwira indi nkuru itunguranye cyane muri camp ya equipe havutsemo akantu kurunturuntu iyo shuwa yongeye ndemeranywa nayo ruterwa n'iki ahubwo ruterwa no gutitirariza Yannick Bangala Litombo akamushyira iruhande uwitwa Kitoko Likao Pizarro bagashyira ku 10 Rishari abatoza bungirije umutoza mukuru bo baravuga bati Gloire wamushyize ku 10 tugakuramo umwe hagati ya Likao na Bangala hagakina muri récupérateur umwe Rishari agakina 8 ariko Gloire akabanzamo ku 10 umutoza ntabwo arimo abyemera neza ngo arashaka gukirisha Rishari ku 10 ngo kuri match ya Musanze yari amukiniye kandi hakina neza Rishari nk'inyuma ya rutayizamu kuko Rishari bamukinije ku 10 ariko ubona ko ameze nk'uri gukina free roll kuko yakinaga ahantu hose ntabwo byishe tactique kubura nimero 10 ubwo birashoboka ko muri tactique nuko nubundi bari bukine ni muri tactique buriya nuko umubwa ngo wowe ngwino ujye hano kubera ko ufite n'umwuka uriruka hose Rishari yiruka hose akajya gukora kuvertire hari akajya kuyisaba azi no gusohora baro Rishari burya rero umutoza ni ugira ijambo kubakina uyu mutoza witwa Bruno Ferri ntiyemera Gloire uko bigaragara niba yaramwimye agakino kuri Musanze akakamwima kuri City Boy akaba no kuri Etincelle adashaka kumubanzamo ntabwo yemera Gloire araza gusimbura azajyamo wenda asimbuye ariko amahitamo y'abanyamahanga 8 yajyanye ntabwo yibeshye cyane umenya ari nko ku nshuro ya mbere twemeranye ikindi kintu cyo kwishimira ku bareyo umutoza yatangiye kumenya 11 be ntabwo ari macokoza cyane nka bya bindi byahozeho ni Mwizamu Olivier ni kabiri Obed ni gatatu Ganijuru ni Axe Emery na Chilembi
hagati ya Nike Bangala akinana na Faustin Likao Kitoko, 10 Richard, uruhande rumwe Aziz Basane, urundi ruhande Didier Mugisha yatakisha Asmani. ariko aho ngaho ni defense na attaque. Izamu defense na attaque. Yaba afite uwitwa Faringanye n'uwitwa Gruari kuri bench. Uyu mutoza ntafite nka match 12 amaze gutoza ariyo. Shobora kurenga. Uzi ko nta musi numwe yari bwarinya abakinyi 11 muri match ebyiri zikurikirana basa. Azizi Benidaw ntureba ubu match itazabanza. Match ya polisi azahita abanzamo. Match itaha ujye ko nubone Ganijuru yamugaruye. Ganijuru yahise amushyira kuri bench. Efure nuramukubonye apanze 11 bakurikirana. Abari gushakisha. Match itaha ya polisi Abeda azabanzamo. Ugiye ku gasentetike genda umbana ari kumushyiramo ngewe. Nari kumushyiramo Vinyino, navugaga Vinyino ngewe. Yatsinze Musanze, yatsinze ni match. Aradiribura none bagiye ku gasentetike. Match ya Etincelle Vinyino bari kumuha amahirwe Bangara agasigara. None se Bangara erega afite Emery yagarutse afite axe yiwe na Rushema ari kuri bench. Afite Mediane afite Tambwe, afite Richard, afite na Kitoko na Aimable. None se undi aramujyana he? Ibintu Bangara kina se ni ibintu hatari cyane ku buryo habura undi muntu. Abo banza mufasha wenda hanze y'ikibuga. Erega burangabo reka nkubwiza ukuri. Ushaka option cyane kugushaka igitego. Cyane. Ukavuga uti Asmani ashobora kugera mu bikanga cyangwa se Azizi Basane bikanga. Niba none narabonye Vinyino yaratsinze match nk'imusanze. Afite ushaka amahirwe ku munota wanyu. Nk'ubu Zira Sport ibintu riska. Nta mukinyi uri offensive ifite kuri bench. Tambwese. Ubwo ni Tambwe kandi utumubara nka nimero 10. Fari. Ives. Fari se ntari bubanzemo. Oya. Na Asmani ubanzamo. Urundi ruhande se. Didier na Aziz Basane. Okay. Didier hari ikintu yafashije Rayon Sport gikomeye biborohereza cyane mu mashusho y'abanyamahanga. Kandi reka mbabwire ikintu ntago Basane nawe kina match yose ngo ayirangize. Ashobora kuza gusimburwa na Fari none Asmani akajya ku ruhande. Style zabara abakinyi biruka bagira pace bakina iminota 65 70. Kubera imbaraga bakoresha Martinelli. Ntabwo bari abantu bazi kwizigama. Bo nukuvuga ngo umushyira baro imbere. Fu 100 metre akagaruka. Uwo muntu ntabwo akiri iminota 90. Kavinyino rero atusha akabaye gasimbura Azizi. Cyangwa Sumane rero ko nabonye akina imyanya yose. Sumane aramutse arimo Taichi yanagera ku 9 none Azizi Basana akaza kuri 11 cyangwa Taichi akajya kuri 7 Vinyina akahita ajya kuri gusa ubwo ni Rayon Sport byahindutse igorwa cyane na Etincelle. Ubundi Etincelle kera yari ikipe yorohera rega baradrowinze match banze yorohera Etincelle yoroheraga wasangaga match za Etincelle na Rayon zoroshye hanyuma iza Marine zikaba arizo ziyikomerera. Ariko kuva nko ku gihe cyanya kwigendera Jean Marie ntagwabira Etincelle byarahindutse ibikipe igora Rayon Sport sibyo kwigora na APR. Rayon Sport iheruka gutsindira kuri Stade Umuganda mu kwa mbere kwa 2022 itsinda Etincelle 2-0 gusa iheruka kwatsindira Marine na Rutsiro. Ahubwo Marine ntikigora Rayon. Ubundi Marine niyo yagoraga kwa 2022. Rwose kuko season ishize ariko season ishize ari papi yakubise umuntu aramukaraga. Na season ishize muri retour season ishize muri retour yarahatsinze ni kanze na Rayon Sport iheruka gutsindira Rubavu ifite n'ubundi Olivier Kwizera ari mu izamu. Match rejo saa 9 ni match izaba ikomeye. Bekeni yabahabije Rayon Sport izayitsindiye ngiye.